سکرم صار کی ما گنده مجی صار کی اسکر سعید صار کی ما ملکی صار کی ما ملکی باگیری ما ملکی باگیر از یابی مسیح چهار عدم ملکی بس چنا چیت کا من فلاح مسیح چل فلاح من تختم سگونی هر مسیح و سه و چهار فلاح مهبون خرام ملکی تزانی بود سه چهار گند همی آباد کردن تزانی و بحیت کردن و روزه معدل روزه که نه که سیاره کالوری عملاق باگیر باد کی شربار صار کی چو بغداد تشت فرود أبي قايمة برخده يا فلاح كالكيري فروتيا يا محفوظ السلام يا القبانة علي فروتي حفتة صندوق تيناي حفتة صندوق تزاني سيه صندوق سر 625 جهاز بروتين 40 صندوق سر 500 بروتين فارابيا 38 و 705 7000 حمالية جيتشون يما سيهك و 705 25 كرا سيارة جيتشون يما 6 و 705 بوي شريكي ها؟ طماطانه طماطم مادة رئيسي أول كردستان وقت حكمته مع ملكة خاص بمعجون الطماطم فكر الدهوكي قلت شنو فلاح دوكي جالك باجان كاي يبقى كيف فلاح دوكي باجان كاتري أنا كريجي باجان كاخدان تعالوا أبغى قاي ما يمبتة قلت شلا قري 6750 ماي بوي شريكي برينوتي يا ستار وقت شاف صدام يتذكري حد ایکی و کیلو کشیش ترکیه در باسکتانش ایرانه خود حکمه وی اعدام همو بس هنگی تش پاره شده خود پیگه میرام فروزن تیراتا سال به سال ارزاقته پتار یعنی تو سمه شکر تو بگیدی خلکی همی انتها چه بود خلکی دخل کرد بنید که نیست کرد نکتر بگم که خلکی دستوش ملکی کشان همه تطفل دولت العالم کن چی وقته که بگم که درگاه مبین اگرتن فتره که دیا زمانی گلکا کم وصل بالنغاز بين وكي جنوب افريقيا الميته بريكاني مهندس زراعه هبون مراقب زراعه هبون ناظر تعاوني هبون مشرف هبون كانين همي چلات گرگی خارن عقيده ايران كي بيقول كي شناب حق لك بيشتي كار حق لك تو چلت چيلي كان مؤسسات اخ تحليل كده قلت البيري باجان صور كاب چينه بيري تودنيب چينه بيري سيبا فرنسي چينه بيري سيبا امريكي چينه هر اخك رب العالمين يا الكوني داناي دا منطقه بيجيتن دا تجاره و کمیسیون بینجوری چکنه شنا بیدگاه که ام کردستان خرخ و خواب چینیدن با کده لوبیکا چین کده نوکا چینید کده پیوازا چین و گنده کبید پیوازا چین پیواز اما منطقه پشتیالیه دو که چند گند که کلوره پیوازا و سال به سال مینی چلین آیده هر پیوازا کانو دیره 2 سال جمین نارزیده ما من ام شعبكم كير خنا كاكم بس كتو او تشاو بود با بوچی جيبوتي دولت ام چنين بوچی فاتيكان هفته شرطه تن فاتيكان ني بقى دولت عالمي خويا بوچ ام چنين نعم كينا ما همي انتري زكما حكم بلنگا كده تبين ام همي بكين جيل بديف مرة دا لعنت من نبارين جيلك ديف مرة دي بينال كيليا مدد ديفتا ما كتهوا ابو ما چكريا كان رصيد هوا بومداناي كا علم هوا بومهلاي كا واردات ام بشتي هوا بشي اكبر ضربه بو بملتي اكبر ضربه يبو بشعبي او بلاد من عديبه با ملكي ما حتى تظاني خلتي بري هكاليه كي زري هوا كرات بن بالي خوبه دا چيت خو مجيدي خسر كات بار خسر كات ليره هلا برجا باش تظاني زر هذا نفط زيرة بين الذهب الأسود يعني زيرة رش بلا نفطا ما بشتي بينجي صادي نبي شركة ما ينا بادري تظن بشتي أم بين دولات على مجتمع المتحدة